Duhagaze iwacu imuhira mu Minembwe ku Kabingo muco hagati ku Ndondo. Duhagaze aho abanyamurenge bose batuye ariko imuhira iwacu. Wewe udahari turi aho mwabaga. Duhagaze mu Mibunda. Sema mwaka moja ya hawashuke Baraka hawakuje. Hamufike Baraka miaka 5. Sisi ni wafungwa wa hapa, hatutoke hapa hata siku moja. Sawa, asante, nimesikia. Miaka 5? Miaka 5. Nasikia mnasema kabisa na miaka 5. Mibunda duhagaze mu Mikeke, duhagaze Irundu. Hano ni siri mwigorofa bita Amal Muri etage ya mbere cyangwa se first floor. Nimero y'iduka ni F129. Ngiyi kurayireba kuri screen yawe. Iyi nzu ukigera muri iri duka aho dore amahuzu arimo y'ubwoko bwose. Harimo amashati agezweho ya le, hakaba amashati meza y'ikirori cyangwa se y'imanza. Ubwo tuvuze le haba harimo ipantaro n'ishati. Dore ukuntu bimeze, dore bwiza bifite. Harimo imipira ya Lacoste, hari amapira miza y'imbeho igera mu bihe by'imbeho utuye hano cyangwa aho iwanyu. Amashati y'abagabo bakuru ndetse n'ay'abasore, amajinisi y'urubyiruko ndetse n'ay'abapapa nkawe, amashati meza y'ibirori. Waba uri muri Kenya, ipantaro nziza, waba uri hanze ya Kenya, byakugeraho bikoroheye cyane. Ni free delivery, kaza neza ikagera imbere y'urugo rwawe ukasanga. Nimero ushobora kubasangaho dore ni iyi ngiyi iri guca kuri screen yawe. Ndagusaba wowe uri kure ndetse nawe uri hano hafi, gana rino duka. Ni ku biciro byiza, waba uri hanze ndetse waba uri hano mu gihugu. Ibiciro ni bimwe kandi biranoze. Ntabwo tugurisha tugendeye ku gihugu, ahubwo tugurisha ihuzu cyangwa tugurishiriza umukiriya ku biciro bimwe. Dore iyi myenda yose ni yawe, yakugeraho aho waba uri hose. Murakoze cyane, mutugane ku biciro byiza, muberwe. Duhagaze kuri rubariro rwose kugeza mu Rugezi n'Ingaji n'Imirimba. Iwanyu naho niho turi kumwe iwanyu. Tuje kureba uko imuhira hameze kuri none. Yego, duhasabira kuwiteka, tunashimira abatumye hariho uko hameze ubu. Muri ino minsi 2 itambutse cyangwa 3 iwacu hari intambara kugeza uyu munsi, abantu ko barapfa, drone bari hejuru. N'uyu munsi babyukiye mu ntambara, babyutse baharasa za drone n'izindi mbunde zikomeye hariya mu Minembwe hagati mu bagore mu bana. Tubahaye Paul na pongezi. Kandi abahaye baharasa, abahaye bica ababyeyi n'ababyawe n'abo babyeyi. Harimo ibice bibiri by'abahaye babica. Arabishi ba leta, akaba n'abandi bishi babyawe n'aba babyeyi. Hari umugabo umwe wahariye iwanyu mu muhana we ndetse muranaturanye, umaze iminsi yigamba ko mu bitero bimaze igihe bibera iwacu, mu za drone zarashe zasenye imihana, zasenye ibitaro, zasenye amashuri, ziri mu kurasa abagore bagiye gushoshora ibigori n'abagore bagiye kuvoma abana. We yigamba ko ngo yagize uruhare 80% mu kugura izo drone, umwana w'ivukire yo mu Minembwe. Uyu Kongoro rero ntabwo ari umuvama, ari umunyamahanga. Uyu mwana Kongoro ni umukongomani ukomoka mu Minembwe, ufite ababyeyi, ufite barumuna be hariya mu Minembwe bahaye bahungana n'abandi. Afite nyina na nyina wabo na nyirasenge na se wabo na sekuru hariya, baye bahungana n'abandi babyeyi bari hariya. Ariko baramubwiye ngo guhera none je uvuga ko badahaye bahunga. Oyo. Kandi wemere ko ariko yagiye yivuguruzaga. Ego, yagiye avuga ko nta bibazo biriyo, bwasha kavuga ngo biriyo, drone zarasheyo
yakontribuwe mu gutuma zibarasa 80%. ko yakontribuwe mu gutuma famiye ye iraswa Kongolo. Urubyiruko bakuru be barumuna be abavandimwe be bari mu minembwe bahe bagwana kugira ngo habeho harimo abafukana na Kongolo. Yabwiye ngo ibyo bitero mu Rwanda navyo nakontribuwe 80% kugira ngo tubarase. Harimo barumuna ba Kongolo, harimo banyina wa Kongolo, harimo n'abandi. Uko turavuga Kongolo kuserukiye abandi bose bafite iyo myumvire n'abandi tutuvuga mu mazina hano ngo tuyave. Ariko twaje hano kugira ngo abantu bose dufatikanye itorero, inshingano z'itorero mu ntambara bemeye n'amasengesho. Yombi ni ugusenga. Tugiye gusengera abanyamurenge bose ku isi aho bari, abatuye muhira n'abatuye kure. Dusengere imitima virusi ziri mu mitima ya ba Kongolo. Ubwo ba Kongolo ni benshi, tubagire benshi abafite imitima. Ubundi Kongolo ni umunyamurenge ariko umutima afite buzo ko mwita. Dusengera ba Kongolo, dusengere ba Kongolo bafite imitima rimwe ibyo bikongoro bipfuye, yuzura y'ibikongoro, tuyuzuza ubwino kandi ubwo bwino ari bwo rukundo. Iyo mbere tugomba gusengera ubumwe bwatumye abavandimwe babaha ifeza n'izahabu, amawazo yabo bakayerekeziye. Amawazo yabo karagenda amatambi, abandi ko barajiye uko barajiye. Hari n'abavandimwe nabonye je tubana biwacu mu muhana bakihafite nyina ari uvuga ukabona hari uduputsa ngo nyina ntagihari, wenda wabo ngo si yari uwo ni wacu. Nuko ndabukumbuye ariko narakumusuhuza. Nuwe wacu neza, hariho nyina, hari abavandimwe be kandi ntayobowe ko ariho bari. Arabizi baza bavugana zabohereza n'ifu niba abishoboye. Ariko rero imitima gufata ifaranga ukazimira, izo faranga zanditseho zirifite kondisiyo ko ugomba kuvuga ko iwanyu abantu batahe bapfa, ugomba kuvuga ko nyoka atapfuye, ugomba kuvuga ko ikazanyu batazirashe zidahari, ukavuga ngo nyoko ngo ntibamurasiye mu murima ngiye gushoshora bamurashe ariho mayiti yiri, nyoko azategera, nyoko azakumva. Arukunda abakecuru baza bavuga kera ngo yabyaye, ngo yapfushije, ngo yarahombesheje kare. Ubu ni umuntu asigaye yumva ajya kwa ruhombo, ababyeyi bazaga bavuga. Tegereza ukunda bavuga ngo yarahombesheje, narahombesheje, ngo yapfushije ahagaritse. Upfusha uhagaritse irihomba mu Imana. Buriya abasaza bazaga baca imigani kera bakavuga ngo ndinda ngibamo kabiri, ngo ndinda mwana na ndinda dayi. Iki cari igihe ababyeyi bakeneye amaboko yacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None ayo maboko niyo yatoye, wowe amaboko yawe arimo drone yo kurasa ababyeyi, yo gutsemba ababyeyi. Ndinda mwana yawe yajemo drone. Ababyeyi ko batangaye ku bwabo, umwana bareze, umwana bigishije, pasiteri wawe yatangaye, mwarimu wawe ku masomo yahumiwe, umubyeyi wawe yabuze uko avuga. Ndinda yawe kuramurindisha skoyi. Kandi ntibigutere n'ipfunwe, urabyigamba. Urabona umuntu asha guhagarara mu banzi, agahagarara n'abahema twije. Kera Bibiliya yazaga ivuga ngo ninduriya mugabo waza guhagararana n'ubwoko bwabo bagatsinda. Naho wowe kurahagararana n'abanzi n'ababisha kugira ngo mutsinde ubwoko bwabo. Ibi ngibi rero twaje kubigenzura, dusanga dukwiriye guhaguruka abanyamurenge bose aho bari ku isi nubwo twufata isaha imwe
imbere y'Imana ngo irahagije, ngo kuba imbere y'Imana mu kanya gato ngo biraruta imyaka 1000 ngo abantu bari hanze. Dufata isaha imwe n'ababyumva n'abumva aya matangazo, dusengera imitima y'abakongoro n'abagenzi be. tuvuze ngo y'abakongoro, Abakongoro n'abafite iyo mitima bakomotse n'urusharuka, ni ikizazi gifite iyo mitekerereze, kizazi gifite iyo mitekerereze. kandi birababaje biranatangaje. Hari umukecuru wavuze ngo nategerewe kuvuga ngo se ngo Kabila na Kongo Gisegeti, ngo se Gisegeti ngo afite inyungu zingana gute mu gupfa kw'Abanyamurenge, babaye batapfuye ngo afite igihombo kingana gute, yohomba bingana gute batapfuye, yunguka bingana gute iyo bapfuye. Iyo jambo riraremereye Biteye ubwoba. Kongoro we, Nizihe nyungu ufite mu kuba warashoye 80% mu gusenya Pwezero, mu gusenya Minembwe, ngo wale wajinga, mu gusenya Irundu, mu gusenya Mikeke, mu gusenya hari Karongi, mu gusenya Rugezi, mu gusenya Pwezero. Ufite izihe nyungu zingana gute? Aho ushobora guhomba bingana gute Pwezero ihari, ushobora guhomba bingana gute nyoko atuye mu Mikeke, ushobora guhomba bingana gute nyoko atuye mu Ruramba, wohomba iki abiwanyu batekanye, wohomba iki inka ziwanyu ziri Rurenge ziragiwe, wungutse iki igihe inka zanyu bazirashe mu Minembwe Irundu? Niki usanga bazirashe nimba baramukubiye, wasanga baramukubiye. Aho kuri ubu iyo nyungu ni inyungu bene iyo ni inyungu nyabaki, ni inyungu upfa ku muntu bakaguhemba, umuntu gupfa we bakaguhemba, yabaho ugahomba. Ayo maraso yizira karengane n'abandi bose bari aho batuye hatandukanye bafite iyo mitekerereze y'igikongoro, tuyihagarike mu izina rya Yesu. Kandi amasengesho uzuhindura ibyananiranye. Kandi aya mahombi Kongoro ntabwo yabaye umubembe, ntabwo yabaye umushi. Ikintu cyahindutse gusa n'amawazo, kuko nubwo yari kwavuga burya ngo yigeze ngo gushakana n'umukobwa w'umubembe, ntabwo byamugize umubembe. Aba n'abana n'umwana wabyaranye na wa mubembe, kuko yavuze ko babyaranye umwana. Ntabwo wa mwana mwabyaranye ari umubembe, n'uwawe n'umunyamurenge, ufite isano ku Banyamurenge gusa no ku Babembe, ariko n'umunyamurenge. Ba nyirarume nibo bagoye muri iyi ariko sinabose. Si bose. Hanyuma rero uyu Kongoro abantu bagomba kumusengera, bakamugirira n'impuhwe, kuko kuratekereza ko wowe wogura drone zo kurasa ababyeyi bawe ukiri wowe. Nibajyaga ababyeyi baza bavuga ngo bapfuye bahagaze. Kandi gupfa uhagaze ni ugupfa umutima, ni ugupfusha indangagaciro, ni ukubutakiri wowe, ndetse bajya bagukoresha bakaza baca inyuma yawe bakaguseka. Kandi hari ikintu gitangaje, baza bamuseka. Kuragira ngo iyo bohereje iyo yafashe drone we akazigura kubw'inyungu ze runaka, zikarasa mu Mikeke, abaturage bose mu Mikeke bagahunga barimo nyina, Ababembe babizi neza, kuko hari Ababembe twaturanye hariya, twagabiranye inka, twahinze mu mirima imwe, twatikanyije, harimo k'Umubembe, harimo k'Umunyamurenge. Imvura yageze bikagwa mirima zikona hose, baje gusarura bose bagasarurira igihe kimwe. Abo Babembe bazi Kongoro 100%, bazi na se wa Kongoro na nyina. None nyina ari mu gihuru karafigwa, karanyagirirwa mu gisambu, ari Kongoro wamurashe. Ababembe bari kumwe kuratekereza ko bomuhema bingana gute. Sebuja wamutumye iwabo ndagira ngo bari muri Equateur. Yego Gisegeti.
iwabo nyina n'ababyeyi be baratekanye. afite ikibazo gusa cy'uburyo abagezaho amashanyarazi, none ejo akabagezaho ibarabara, ejo N'ibyaha akabubakira nabyo. ejo akabubakira amasomo, ejo akabakorera iki. Karashaka gusa imbaraga gisegeta hashora kubamukomokaho ni ukubateza imbere. Intambara yo reka ataranabirota. Ariko wowe amafaranga waguze drone, kandi drone ngo zirahenze. Ahenda cyane. Amafaranga waguze drone wavuze ko wakondiribiye 80%. Ayo ni amafaranga yogejeje umuhanda iwacu, yofasha umuhanda akawugeza iwacu, cyangwa atawugeza iwacu akawugeza aho hagati, cyangwa akawugeza iwanyu, cyangwa akawugeza n'iwanyu gusa. yogeza Abano yo kubaka amazu 10 y'ama etage cyangwa atari n'ama etage, cyangwa kareka no kubakira nimwe bakaguma muzo barimo amahoro. Ayo mafaranga ukayagumana nabo bakaguma aho bari. Hari umugabo umwe wigeze gusobanura ijambo ububata. Atanga urugero twari tuvuze ukuntu aba bacu uyu wacu nawe ari imbata y'abagenzi be. Tanga urugero rw'umusinzi, aravuga ngo umusinzi kujya nawe akunda abana be, Yego, 100%. Ariko kubera ko ari imbata y'inzoga y'ubusinzi, yego, azava mu kazi ifaranga zose yahembwe, sebuja akamubwira ngo jya mu kabari, agacamo inzoga izo faranga zose wakoreye zose, usigemo n'ideni. Yego, yamara kuzinywa akamubwira ngo taha, utahe gutyo, utahe n'ubana n'umugore, utahe gutyo. Suko atabakunze abana no kubatanira amata, suko atabakunze madame we, abamukunza suko atabakunze umuryango. Sebuja rero, ariko shebuja inyota y'inzoga imufiteho ububasha, kandi inyagambura imbata ntizitekereza, azamara akicuza, azayicuza azinywa, ariko afite ubwinyagamuriro kuri sebuja, nta kazitiro. Ni imbata ntizitekereza, igira ijambo rimwe gusa rya ijambo rya yego gusa, kwemera gusa. Uca mu kabari unywa inzoga, umara ifaranga igacamo, ikazima ikazimara, izi ko igiye gutaha imuhira hari umwana w'uruhinja. Aba batipe rero nabo bo mu gakondo k'amacubwa baba bazi ko ari iwabo, baba bazi neza ko ari iwabo, ariko ni imbata z'abashebuja. Shebuja aramubwira ngo rasi iwanyu, akabona ko agiye kurasa nyina, ariko agomba kuharasa kubera ko ntiyigenga, ntatekereza, akora ibyo se. Abanze kuba imbata ni bariya bari imuhira, abanze kuba imbata ni ba generale Sematama, abanze kuba imbata ni bariya bose nariya maboko ashize imuhira. Abo ni babaye batekereza, niwe bashaka iterambere, niwe bashakira ababyeyi ico barya n'ico banywa n'ico bambara, niwe bashakira aho bahinga n'aho bororera nuko babaho. Ariko abandi ibitekerezo byabo bifitwe na ba sebuja, nibo bari mu kubitwara mu mupfuko, bamuha ubwenge bukeya gusa bumugezaho drone iri akayigura, yamara akagaruka, yamara kuyishitsa bakabukuramo, agasigara ari imbata. Kuragira ngo imbata ibimeze nka iyobogwa na remote, ibimeze nka TV. Remote ni abamukoresha, barakanda gutya ku butosha ku isoko, gura drone zingana gutya, zirase hehe, zirase iwanyu. Okay, sawa. Kuratekereza ngo drone ni igikoresho cy'intambara cya gisirikare, kukigura no kubikoresha bigomba kuba 100% leta. Yes, ariko wowe umushahara wawe 180% wowe wakiriye leta, 80% byibuze nikwiriye kubiya leta, cyangwa 100%. Ariko we yavuze ko 80% leta yamufashije 20 kugira ngo basenye iwabo. None ko n'uwo muntu atari gusengerwa, uwo muntu soko ahubwo ni kaho leta yari yanze irahira ati jewe ni mureke, jewe ndakontribura 80,
ngo mimi ngo si ule ngo kwa ile ngo nini Ngo Kabila ngo ya wao. Ngo ni contribute ngo 80%. ngo mtauliza kwa generali ngo generali Kula ngo kufyatua ngo wale wajinga. ariko ayiwe mu cicaro bari barimo bariko bamuseka Baramusese cyane. biteye ubwoba kuko bari kubibwira abamembe bafite ubwenge bari kubibwira abashi bafite ubwenge Bae ba contribute wa 80. bari kubabwira abashi bakontribuye abamembe bakontribuye 80 ngo babo hatagira ibita abandi ba contribute 100% ngo wabo hagere bakoze ibyo bashoboye kugira ngo hagere abamahoro nimbi wabo hari ibarabara byibuze yashizemo aga pourcentage kiwe hagere n'amashanyarazi hagere ibarabara hagere ibitaro ariko we ibitaro byahahoze wa contribute 80 ngo biveho. amasengesho twaje gusanga ari itwaro umukiranutsi akoresha cyangwa se umuntu wari we wese akoresha kandi turashima Imana amasengesho twagiye tubona ingaruka zayo. Ndibuka ababyeyi basenga hariya bakanyagirirwa hanze bakaharasigwa bakahapfira baye basengera afande Rutebuka n'abandi bagenzi be nubwo harimo bamwe batabarukiyemo bahasize ubuzima bajanye nawe ko batagarutse ariko ndibuka ko muri ariya masengesho havuyemo igisubizo cyo kubona Rutebuka cyane ta masengesho azapfuza rero ntabwo tugiye gusengera Kongoro ngo tugiye gusengera ibitekerezo bye kuko turamukeneye iriya 80% yashoye 80% yashoye mu kumara abanyamurenge noneho ubutaha izo mbaraga noneho azozishore mu gutuma babaho mu guteza iwabo imbere undi munsi imbaraga yashoye mu gusenya iwacu noneho azihashore mu kubaka ikindi gihe abantu azicara imbere y'abantu bangana kujya ababwira ngo bino bitaro byenye bine bimeyala hapa nabigizemo 80% harimo ukuboko kwanje 80%. Ibarabara usabira Kongo ibarabara cyangwa Swahili wari kuvuga mu babembe uzokivuga iwacu nizo tugusabira ko uzakivuga iwacu babwira ngo ni wayibabwira ko wakontribuye 80% mu kubaka amashuri y'abana y'ibitaro y'ibarabara cyangwa y'ibitaro kila kitu lakini wewe nani aliyekuroga kandi katarakaraba pe taraka no turasenga ngo akarabe wamuroza karabe wakoroza akarabe kugira ngo nitugusengera amahomba kugereho nubwo nta amahomba atazaca isengesho rizari kubita umutima neza rikawunyeganyeza uryamye nijoro ukarota hari uko byagenze ukarota wa contribute 80 ku mahoro yego neza kurya Pahoro yaragiye ngo gutoteza itorero yego ngo mucura mutungura uvuye mu ijuru yama ba Pahoro bituzi Pahoro abapararizi umutima urahindukira yabakiri yabakibaye Sawuli aho gahinduka Pahoro uyu tuzi none se Imana yahinduye uwo mutima iranane umutima w'abantu bameze nawe yagakora nk'ibikongora yako neza kwitorero neza none dore itorero rero mu bihe by'intambara ico riba rikuriye gukora no gusengera abantu bafite bene no mitima abantu bagirwaho ingaruka n'intambara itorero rikagenda ribunga ababuze ibiryo itorero rikagaragaza uburyo bwose ribageza ibiryo ababuze imyambaro itorero rigafatikanya n'abandi baye bakora ivyo ariko cyane uruhare runini no gusenga no kwigisha abantu no kubunga no kubahumuriza sengere abameze nka Kongoro abisweri sengere n'abazima ngo Imana ibakomeze ibihanganisha mu bihe by'intambara kuko intambara zatinze zituma n'abari bashikamye bacika intege ariko uyu munsi wa none tugiye gusaba Imana amaboko adushigikira dusaba Imana amaboko yo kugwanya abanzi bacu kandi kubagwanya no guhindura imitima yabo bakaza ku ruhande rwacu bakaza ku ruhande ruzima bakaza mu ruhande rwo kubaka bakava mu rwo gusenya
gusenya ntacu ahubwo wo kubaka. Isi ya none ikeneye amasengesho yabera hirya no hino, hari imbohe zitegereje gutabarwa. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura ko dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva, iyo dusenze iratwumva, iyo dusenze iratwumva, iyo dusenga iratwumva, iyo dusenze iratwumva. Boro no muntu afika ndaraga akaza akagarukira ibubembe agatinya kugera iwabo kandi hakumbuye afite ababyeyi. Arahagera gutera agambana, yarahibye mu butuma atagerayo, kandi ntawamubwiye ngo tuhagere. Oya ahubwo niwe ibikorwa yahakoze, niwe wibwiye ngo sinkasuye kuhagera. Yarakumbuye iwabo, yarakumbuye abavandimwe, ubimuhiye umuntu yokumbura no guhagarara ku musozi gusaka urebe utari. Kandi uyu mutipe Kongoro nabumye kubaza amakuru yasanga n'umuntu mbere hose yazaga avuganira ngo buce umutima we bawugira imbata, barawukamura, bawushiramo undi mutima n'inkasete, kuramo muri kandi imwe bagashiramo iyindi senti cyangwa mashini iziguma ikaba yayindi, iziguma igasa kurya, isura ikaguma ikaba yayindi, ariko umutima mu mutima wayo igaplaying ibyo bashizemo. Ubu dufashe imashini ngiyi tugashiramo flash isoma ibyo twashizemo, twakuramo ijya flash twashiramo indi gasoma biryo tuyishizemo. Aba bacu nabo bazushiramo indirimbo ziringa ikaziririmba kazicuranga inzi ya mashini, washiramo indirimbo z'Imana igakora ibihibi gasa ijya mashini kuri yabori ijya Lenovo. none ko turasenga ngo iflash bamushizemo bayikure akomeza abe byajwe akomeza rigi akomeza avukane n'abari abantu batuvukana nabo bimuhira, byajwe ryiwe n'abyavuri n'ijya volume ayigumane n'igihagarara. Ariko flash bamushizemo, tuyikuyemo disketi murimo tushiremo indi irimo virus, tuyikuremo yagizere irimo amayerere, tuyikuremo dushiremo inzima ifite umutima wa kimuntu, ifite umutima wa kibyeyi, ishaka kubaka, amaboko yo gusenya acike, atende bukigwe. Imana imuha imbaraga zo kongera gukunda iwacu. Kongoro we ese ntahakunze arakunze biteye ubwo. ariko rero ikibazo afite nawe siwe ni sebuje yego. ubu ni imbata umusaza wigeze kuvuga ngo niwe ngo siwe ngo niwe siwe arakunze nawe siwe arakumbuye cyane, arakunze, afite abavandimwe, ariko rero afite baramutamitse kandi akeneye ko babaho, ariko abamukoresha rero nibo badakeneye ko babaho. We akunze iwabo, ariko abamukoresha nibo badakunze iwabo. Rero yemeye kuba igikoresho. Kwemera rero kuba igikoresho muri bene ubwo buryo nibyo tugiye gusengera, kugira ngo ziriya faranga harya zimururire, zibihe mu izina rya Yesu, kuko azirya yariho, kuko yariho yarabayeho. kandi niko waruvuze ngo mbere yaho yagavuga neza. Ego wa rurimi ndi rwacitse niko basubiye nabo nimba barasenze ibo ntibasenzeka, iba baragiye bakoresheje feza neza barazimuta bazimushira bakoze bamurekera rwa rubimi, bamukoze mu ikofi. none nako turasenga ngo rwa rubimi ruze rugaruke, ariko uze kuguha ikofi ibyimbye ukabyimbisha ukibagirwa nyoko. Abana bimuhira nyoko karaza kukunyomoza kuri kamera, urabeshe nyoko wakubyaye wakwikaniriye, karaza kukunyomoza ngo urabeshe mwana wanje, urabeshe ndababaye, urabeshe ndi mu bibazo, karaza kukwiyama mama wawe, karaza kukwiyama ngo reka kuturasa drone, reka
nubwo waho turasa mwana wanje tuzabaho ntabwo twishira kutumara bano bantu basengeye ngo hakika ya Mungu ufite izihe nyungu mu kunyica mwana wa aba bantu turabasengera mwami Yesu imitima y'aba bantu aba isubira igaruke imitima yabaye akahebwe icyamuke kuko nawe ntibogukorera batakoreye ubwoko batakoreye ababyeyi babo nimba waravuze ngo twumvire ababyeyi ngo iminsi yacu ibe myinshi none tukaba batipe bakaba bateye bumvira ababyeyi iminsi yabo ikabeheja kuba mike niko muri Zaburi havuga none turagira gute bamana ngo niba ushaka ngo kurama igihe kirekire ngo bababyeyi niko birivuga kandi ni contraire kitari uko nyine ni contraire niba ushaka kurama wewe n'abandi bagenzi bawe ngo kunda ababyeyi ukunde ni wanyu uzosaza imvi zawe zibe zibe umutwe wawe ubumweru ariko nuguma gutya ariko nuguma kugenda amatambi Bibiliya yawe niyo yavuze ko hano hariho n'iyindi ntoya nimutumvire nini wumvire n'ino ntoya ya Nouveau Testament isezerano rishya ririmo yombi nutumvire iki gitabo kirimo amasezerano yombi wumvire kino kirimo rimwe kandi byombi birimo aho biruzuzanya byombi birimo aho havuga ngo niwumvira ababyeyi bawe uzabaho igihe kirambye ariko ngo nubagambanira dusoze n'isengesho dusengera iwacu dusengera n'abacu byombi. Mana ishobora byose turaje imbere yawe dusabira igihugu cacu kiri mu bihe by'intambara. Repubulika Iharanira Demokarasi by'umwihariko mu karere ka Minembwe no muri Kivu zombi. Turagusaba ngo urambure ukuboko kwawe kuzane amahoro, ituze n'umutekano, abantu biyunge abagiye bacikamo ibicagagure bipfundikanye w'Imana kubera ko ufite ubwo bushobozi n'ububasha. Ababuze ababo n'ibyabo ubaho umutima wo gukomera, ubahumurize kandi bongere basubirane kuko niwo uzihumuriza. womore abafite ibikomere batewe n'intambara kandi hari abafite ibikomere ku mubiri ndetse no ku mutima w'Imana. Byombi birahari ndetse birangana. Turasabira abayobozi b'igihugu cacu ubashoboze gufata imyanzuro, ubaho ubwenge bwo gufata imyanzuro izana amahoro aho kuzana amaraso n'amacakubiri, ubakuremo inzika n'umwuka w'ubugome ku bantu bayoboye. Warona umuntu yanga abantu ayoboye, abantu be akabarema mwizi aho kuzana amahoro, aho kutuzanira amahoro akatuzanira amaraso. W'Imana we niwe ushoboye imitima yabo bayobozi, niwe ushoboye imitima yabo bategetsi. ubahondaho banuke. Mana y'amahoro, fasha itorero ryawe rikomeze kuba urumuri n'umunyu muri ibi bihe bigoye igihugu cacu. Rifashe kandi ribwiriza urukundo n'ubwiyunge. Ijambo ryawe rivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago. Ko muri Zaburi havuga 46 no ku murongo wa mbere, ni umufasha utabura kuboneka mu byago, ni umufasha utabura kuboneka mu ntambara. Iri sengesho tuye dusenga Imana yo mu ijuru iryumve, nawe urirepete, nawe urisubiremo uryumve. Turakwizeye kandi tuzi ko ushobora byose, uhindura amarira akava mu byishimo. Ni mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Amina. Kuba wowe ubabaye uyu munsi kandi wabajwe n'ibihe by'intambara, Imana yitanga ihumure, ejo ni heza. Ababyeyi bacu bafite inzara uyu munsi, ejo ni heza. Ababyeyi bacu bari drone iri hejuru uyu munsi, ejo ni heza. Bibiliya iravuga ngo hariho ibihe byinshi bitandukanye, hariho ibihe byo kurira, turirira abacu n'ibyacu twatakaje, ariko hari n'igihe cy'ibyishimo. Ico gihe cy'ibyishimo tugitegereze ntabwo kiri kure, kizaza. Igihe cyo kuririmba
nk'igihe cyo kurira. Muri Bibiliya harimo ibihe byinshi, ariko ibihe tuhe tunyuramo ni iby'akanya gato. Dutegereze twihanganye, nta bwoko buza bupfira gusha. Tuzashira pe, tuzabaho ndetse. Imana ibaha umugisha Kandi barebe ijisho ry'imbabazi n'amahoro n'ituze. Iwacu tuhasize Imana. Imana niwe tuheretse, niwe tuhasize, niwe uhahagaze n'ubundi kugeza uyu munsi. Kandi niwe twahasanze. Umuririmbyi yaravuze ngo kugeza uyu munsi ngo data aracakora. Kugeza uyu munsi usubije amaso inyuma ugatekereza aho twavuye naho tugeze uyu munsi, wasanga harimo imbaraga z'Imana zose. Kuba uyu munsi abantu bakeye barya mu minenga, bakeye banywa uko bimeze kose, hari uruhare rw'Imana rukomeye cyane. Uyu yagize uruhare mu kuhasenya uyu mwana wanyu. Imana nayo ihashora imbaraga zose z'ubumana bwayo mu kuturinda. Imana iracari kumwe natwe, Imana iracadukunda, Imana iracafite imigambi myiza myinshi cyane ku bwoko bwacu. Amasengesho ababyeyi bacu bahasengeye, ubuhanuzi dufite tubitse mu bitabo buza bunyura muri ibi bihe. Ubuhanuzi si ku murambi, si ukwinjira mu gakomero kamwe ngo urahurutse. Hari ubuhanuzi bumwe bunyura mu bigeragezo, kandi dukwiriye kwihanganira. Ibi bikazaba ubuhamya igihe kirekire. Niko umwana wanyu Frank yaririmbye ngo ibibazo ufite ngo nibwo buhamya bw'ejo hazaza kare kare. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibihanganishe. Ciao ciao.